ugwetshwe udilika jele owabulala uzakwabo ecikwa ukuthi udayisa eduze kwakhe uyambangisa. Ngibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami ngovusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba. Inkantolo yemantshi yase-Morental igwebe u-Isaac Makita oneminyaka engu-23 udilika jele ngecala lokubulala uThanto Simanga oneminyaka engu-19. Ukugwetshwa kwabo kuvela isehlakalo esenzeka ngomhla ka-30 kuMasingana njengoba bobabili bebangabadayisi basemgwaqweni lapho khona omunye owabeka itafula lakhe eduze kwelomunye wayesemgwaza-ke wayeseyashona-ke. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenzela subscribe, ucenzela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Si-channel siyabonga. Ngifaka isandla sakho, ngiyenda umsebenzi ukile bo, wathi